دورن ام چپکه گرم پیشکشی خدان ایسا بکن هوگرم بریز چندی شنگ دما ام ده آماده خدان دبن و ام اگهداریا به هیز خدان ایسا را ام بستینن یا کو ده انجیلا متا ده ده بشا 50 ده آیتا 48 ده دما گو خدان ایسا او وصیتا هان دانی جبرویه که چاوا کو باوی وی ازمانان بکی ماسیه هونجی بکی ماسی بن خدان بدل مرد آخفه دماغو گوتنا خودشینه گرک ارمانجا ما خدان بی گرک ام ویه که بکن با آوائه که گهشتی و ام تتشتی گو نگهشتی به ام قبول نکن دوان روژا ده ام جمروفان را دعا دکن ج آزاد بونا گو نهنگو خوبجیانا وافا گریدانا وکا هستين نحس كرني مروفن هنا بنحس كرنا كما زن تحسن جالية كي دندا جوان ويا جو او راستن او نزانن كو تشتك دجيانا واني روحاني دا آن دمال باطا وان دا خراب تشيب ويد الدمكي دندا وإبليس او قل جديد ومروفا كي دن بكار آني جبو آستنجيا وان وانها إبليس جيانا وان دخابيني جبو هستن نحس کرنه جالیه کسین دنده هبه دلیواده و جبو ویه که اوی گلکی بینه خاپاندن دبکو اف بویر خیانت بی او بریندار هاتن بردان درحی خدا او نکارن لیبورینه بکن جمن رد بیجن از نکارم الخواب بورم چمکی گونه هک من هیا دهندره روحی مده اوی خواب جیانا مفگری دایه افتشتی هان او کاری شرخوازن و تنی خدان ایسا دکاری گو مجه آزاد بکی تما گو جمرد بیجه گو کرک ام بکی ماسیبن او جمرد بیجه گو هزاوی هیا کو بهل ام بکی ماسیبن از اجواره چیروکا مروف گو به تمامتی جرحی خراب هاتبو گرتن اف مروف گهابو روشک گلکی خراب کو مروف کاری بکی هیده دما گو هشتن او مروفکی به تمامتی دین بی گهدار بن ده انجیل مرقس ده بشا 50 و او هاتن آلی دنی گوله ولات گرسانیان و کافا کو ایسا جلوتک درکت زلامک روحی وی من دار هیج گوران درکت و چو پرگینیاوی جهه کو او لیرود نشد ناف گوران دبو و تو کسی نگاربو وی بزنجیران جی گریده جبرکو پر جاران او بقید و زنجیران و هاتبو گریدان لبلی او زنجیران شکناند بو و قیدان پرچک ربو و تو کسی نکاری بو و زفت بکرا و او هر تم شف و روش لسری چیان و دناوا گورستانان دقیریا و خواب کوران بریندار دکر دما کو ویج دور و ایسادید باز دا و جویره سجده کر و بدنگکی قیریا و گوت یا ایسا لاوی خدای بلند ما تچج من دوی از بحق خودی سونده دم تو عذاب نده من جبرکو وی جیرا گوتبو یا روحی خراب جوی زلامی درکوا و جی پرسی ناوی تا چیه و وی برسفدا و گوت ناوی من لجیونا جبرکو ام گلکن و بونا کو اوان جوی حریم درخینا او پر لبر وی گریان لور لقراغا چیا کریه که برازا یا مزن دچیریا و همو جن لبروی گریان و گوتن ما بشینا وان برازان ام تیکوین وان ایسا دستور داوان روحین خراب جی در کتن و کتن برازان و او کریه کو قاسی 2000 بوجی کندالا کور بر بگوله و هات آویتن و دگوله ده فتسین شوان برازان رویان و لباجار و گندان نوچهن بلاف کرن و اوجی جبو دیتنا تشتین کو بویه هاتن تبگو افروشک پر خراب بی یا کو چه مروفکی هیا کو تیک هوی اف زلام دین بو گلک زوردار بو گلک بهیز بو کاری بو زنجیرین حسن بشکینه و زنجیرین حسنی یه گول هاویردورا لنگی ویجی هاتبون دانین و قد تشتکی نکاری بو او بگره هیزا کسکی تو نبو گوی آزاد برده و ایسا هات دا گوی مروی آزاد برده آزاد بردش بندستی آرحین خراب
ئیسا هات دا گۆوی ئازاد بەردێ خوشەویستن و ئازاد بێژی هەموو ڕحێن خەراب هەر مرۆڤەک dibin bindestiya rihekî xerab de ye ev zilam di merhela dawî de bû û li vir em parçeyê herî xerab dibînin ji rewşa her mirovekê re em dizanin ku xudan îsa dikarê me azad bike ew me bi temamî azad dike lewma ew mirov dikarin û gereke xudan bixwazin qet nabe ku bihêlin dara xerabiyê di hindirê wan de mezin bibe tu her tim bira manna difikirî ku qet Xwedê şad nakî ew ê bi diziyê temam bibe diziya aştiya te dibe ku ew bi tendurustiya eqilê te jî bê dizîn dibe ku temam bibe ku te dîn jî bike ku tu ji xerabiyê xelas nebe ev tecrübe hane wê temam bibe ku rojekê ji roja jiyana te bin dest bike û tê bikeve bin xapînokên îblîs de wê tê winda bibe lewma xudan îsa got bêkêmasî bin çawa ku bavê we ezmana bêkêmasî ye Xweda ti xapînok tê de tinene û Xweda ti kêmasî jî tê tine ye îsa bi me re deng dike hûn jî her mirovekî li ser vê dinyayê dikare ku aştiya xwe yê temametî bistîne Xweda dikare ku vî tiştî di jiyana te de bike tu tiştî ji yê şerxwaz qebûl neke heta ku tu di vê demê de te qebûl kiribê ku ê şerxwaz were û tiştekî di jiyana te de gemar bike û te ji îsa xwest ku te azad bike û wê te azad bike bi temametî wî ji rihên xerab re got ji vî kesî derkevin û rihên xerab xwestin ku geftugoyê pê re bikin jê re gotin ma te çi ji me ya îsayê kurê Xwedê herî bilind rica dikim min nebe cefayê lê rihên xerab mecbûr bûn ku ji dev vî kesî berdin dema ku xudan ronî dike jiyana mirovekî wek ku jiyana min û jiyana te ronî kir ber ku tu divê xizmetê de hazirî an ku tu li ser televîzyonê me dibînê di malê de ev e ji ber ku ronahiya xudan bi ser te de bariya û ev ronahî dema ku bi ser te de ronî dike ew gelekî bihêz e ji ber ku ê mirovê dîn gotin fêm kir ji ber ku ew mirov dema ku îsa dît ber bi wî veraviya û jê re secde kir ew î mirovî bi ser ku ew rihên xerab de jiyana wî bin dest kiribûn lê ew hên jî hinek aqil di vê dema bû di kurahiya wî de ew wî hên zanebûn pêr hebû û ew dikarî bû ku fêm bike ev e ya ku Xwedê ronî dike di hindirê me de ew mirovên hanê ber bi îsa veçû û ev e ew tiştê ku gereke her mirovek ji me bike em bêjin ya xudan em bi hewceyî azadiya te ne ez nikarim tehmûl bikim ez nikarim tehmûl bikim piştî ana ez wek mirovekî dîn ez îda ber bi virê ve diçim bi rastî ez bi hewceyî azadiya te me ez rica dikim me azad bike îsa dikarê ku te azad bike lê ku te xweveşar ji bedêla ku tu wilo bike û tu ji dev her tiştî di hindirê xwe de hişt çi qasî ew tiştê henê biçûçik bêjî ku te tiştek ji yê şêrxwaz hişt di hindirê xwe de çi qasî biçûçik bêjî û ku te bi hêsanî pê re meşiya ew ê robiro mezin bibe û ew ê sedema helaka te be û ew hatin cem îsa dînê ku berê li jiyonek cinan tê de bû ev vegirtineke ji yê şêrxwaz bû dema ku tangasî hebe û mirov nikare bi ser bigire ew tenê tangasiyeke ji yê şêrxwaz e fikrên nepak li bawana hene pir cara jî ne tenê fikirin lê ber birê ve diçin ku dibin bindestiyê wan daxwaziyeke nepak li bawana heye û bi ser wilo de xudan îsa dikarî we azad bike û hatin ba îsa û yê dîn yê koyê li jiyon tê de rûnişt bûn û cil li wî bûn û hişmend tirsan îcar ew kesê hanê li wê derê rûnişt bû li ber lingên îsa em dikarin bi hêzeke temametî derbasî hêza xudan bibin em li ciyekî rûdinin ku dijmin nikarî bigihe wê derê ew kesê ha bêdeng rûniştî bû ber lingê îsa mesîh û wî kincil xwe kiribûn ev e yê ku xudan dike diriya gotina xwe re dema ku em gotinê fêm bikin em dest pê dikin ku kincê ruhanî li xwe kin tevlî hêz û xêra xudan ev serdestiyeke temametî dide me ser hêzaya şerxwaz û ew kes aqilê wî bi temametî saxlem bû dostno kar temam bûye
ام دکارن گو باور بکن او مروفین گو آزاد بون به نافگینیا خدان ایسا و گریان وگو نکت بون تنگاسی جشر خواز ده حسکرینو تشتی گو هون بحوجه وینا او آزادیا بنافگینیا خدان ایسا و دما گو تل برلنگین خدان ایسا رونه جبو گو تو راستیه فیر ببی توی کنجی حرمت الخوکی و توی دکوراهی خدا تندرستی گهشتی تیبستینه آگو خدان تنه او دکاره بدیتا تشتکی گو قد تنکاری بگو تبگهیه دا تا بخوان نکاری بگو تبگ بینه لی او تنه آگو خدان دخواست گو بدیتا بناوی خدان ایسا ایرو او روشا گو خدان دخوازه گو دجیانا تدا بکار بکی باوی من کرتیک جین گو تدخوازه تبده من دا و اون کسی هانه گهشتن گو فهم بکن و او آنها بانگی عزمانان دکن و اوش تدخوازن گو تدست دی خود ریش بکی دلیوان وکریه و او دبیجن آلیکاریا ما بکا ما آزاد بکا جوی تنگاسیای شرخواز من جوی شهوتا مزن خلاص بکا من آزاد بکا جوی تنگاسیه یا خدان یا رحی خدای پیروز از بانگی تدکم آنها ورا و فی تشتی دجیانا وان مروفاده بکا بناوی خدان ایسا وک خباتکارکیش گوتنا تی پیروز را از تمامتیا و تنگاسیای شرخواز اعلان دکم اف شهوتین یه شرخواز و فی ترسا مزن و اف شهوتا یا نپاک و اف بندستیا هانجی بناوی خدان ایسا ام ناوی تی پیروز شکر دکن یا خدان رومت جو خدان را آنها از دخوازم دعا بکم جبو هر مروفکی گو ایشک دزنده وی ده هیا جمله وی حتی سری تلیکین وی چند ناوو ده هنه یه گو آستانکی دزنده واده هنه ایرو پر مروف هنه دکا رابن و پیش دورن و امیش بو و دعا بکن ما قی خودی شفا دکی اره او شفا دکی ما خدا کارکی گهشتی دمده دکی اره او دکی لو ما چما امی تأجیل بکن جبو سبا و یگو المالی المتماشه دکن آماده بن و بسکنن چمکی خدانی جیانا و پیروز بکی هون المالی جی بناوی خدان ایسا خدان و هر مروفکی جبو شفا بکی ایرو شفا کرن لمد سکنه و خدان و باوریا ما ایرو بجدینه خدان و دست بدی جیانا هر مروفکی ایرو ایسا گوت هون چه بناوی من بغوازن از ویجوارا بکم ایجار بریار گوت شفا ببی آن شفا نبی و او بریارا تبی نه آنها لدما گو اج دعای تمام ببم آنها همو تشتین گو تنکاری بوت بکی آنها بکا بنفسا خو نفکرا ما اسکارم وی بکم دما افکرین نقن جلبات هبن او سدما گو تو شک دبی و ین گو شک دبن او دستین ین شرخواز دنا خدا دستی شرخواز ده کار ناکی و اوین گو باور دکن او دناف دستی ایسا دنا و خودی تنه کار دکی دمام دناف دستی ایسا دبن لحر دو دستین خوصا بنارا و بمرا باور بکا بتمامتی یا خدان خودی بناف خدان ایسا از جتر دیار دکم دستین وان مروفا و از جتر دپرسم گو تو هیزا خونی مزن تیک وان دستادا جبو شفا بکی و تو آزاد بکی و تو معجزاتا چیکی و تو کارین شرخواز بخینه بناوی خدان ایسا ام تسپاس دکن آنها دستی تتجنه جهیزا خدان هگر زنده تنی چاپه به دست راست بگره و بوکی دی و هگر هر دو بن نخوا و سابکا آن گومل تبه دست خودین سر وی جیگو ایشک تیده هیا دست خودین سر و سر خدا خوچاو خدا مرینه و بلا باوریا ته به خوشویستو هی باوو بناوی خدان ایسا ام قد نخوشیه که قبول ناکن دی جیانا مروفانده ام شتدو خوازن هی خدان گو هر خرابی یک جیانا وان مروفا درکوی دوی کلی که ده وان بدنا شفا بکا بتمامتی شفا بکا و ام بباوری دعا دکن بناوی خدان ایسا ام لبر تد سکنن هی خدان او لبر هبونا تنی پیروز ده سکنن
از لور جه ته دپرسم گو ته بهیزا خواره و دست بده وان جمله وا حیا سر تلیکی وا دست بده هر مرووکی جوان هنه یکو سر پشتا هست دکتنا آن جسر موتوری خود کتنا آن حادثه کی سیاری آن جسر خانی دکتنا نخما گو افتشتی هانه لکو داره بواره چه بویا وان زند خو ایشاندنا آن ملی وان آن دستی وان هنک کلبونا داماران بواره و هنک دن روماتیزم بواره کلبونا کیسی کلبونا داماران آن چه خوشیه که دن یهی خدان جنک هیا نکاره گو زندن خو بلند بکی و هنک دن هنه نکارن دست خو وگرن آن بگرن آه یا خدان هر یک دست بدیه وی شفا بکا و بتمامتی شفا بکا یا خدان او ریداریا گو تدایمن از آنها بکار بینمش بو هموین گو دوردنا و ین گو متماشا دکن سر تلویزیونی از او صادقمش بو رومتی بدمتا بناوی خدان ایسا از آنها همو هزای شرخواز گرید دم دجیانا وان مرووادا و از فرمان ددم هر شراکی کو هیا و همو رحین خراب یگو ازیت ددن وان زنده وان دستا از فرمان ددم تا گو تو هر تشتی تیا تو راکی و تجیانا وان مروفا دور کوی آنها ولوی داره ام پرستنی جناب تی پیروز رد کن هی خدان ایسا و ام شفای خوا قبول دکن هی خدان ایسا بناوی خدان ایسا دوستنو از جود خوازم گو هون لمن بنرن و بناوی ایسا هر تشتی گو و بری نکاری بو هون بکن آنها بیترس بکن تبری چه نکاری بو گوت بکی از دکارم گلک کنوکا ببینم ینگو گلکی خوشکن از آنها لفر شفا بوم استنگیک منی مزن هبو چند جوا استنگیکوی مزن هبو آنها شفا بو سپاس یا خدان سر خدا خینن و چاو خدا مرینن ام در باسی هبونا پیروز ببن یا خدان او همو گناهی جروح تا راکی آنها یا خدان مدید کت چاوا اف زند شفا کرن اف مل مروفن گلک اشک شاندن و آزاد بون چمکید بکی ماسی ده همو تشتی گوت دجیانا مدد که مروفن لورهنه یا خدان که گناهک دکوراهی رحی واده هیا و او دکوراهی خدا نکارن گو به وی گناهی را درباس بکن او کس دخوازن گو به آزادی و شاب بن آگو او مافی زاروکن خودیا یا خدان ام بانگی تدکن یا خدا امشته دخوازن گو ته دست بده مش همو خرابی پاک بکا امج گناهین خواه توبه دکن امشته دخوازن گو ته آن حال ما ببوری خودی دی وجه حس کرنه آزاد بکی خودی وی وجه ایشکان آزاد بکی دی خودی وجه برینن گو دی جیانا ودن شفا بکی برینک گو بردوام دروح تده هیا و او پر دهرکی لیوی خودی تجوی شفا بکی آنها دی خودی ترزگار بکی خودی دی جیانا تده بسکنی گو تبان کر یا خودی وی تشفا بکی خودی وی تجهمو آستانگی تخلاص بکی از باوریا خواب باوریا وان جن و میران و دکم یک وکو تا زند وان شفا کر از دزانم گو تو دکاری لنگین واجی شفا بکی یا خدان کارکی گهشتی دی جیانا وادا بکا هی شرخواز از فرمان دم تا گو تجدف جیانا وان مروفا برده بناوی خدان ایسا